Ngixolise uNkulunkulu unyazi lwezulu nqamula ukuhlabelela sibaningi uyakathi ubaba ivesi libelinye ingakho nginqamuka abangcwele. Ngibonga kakhulu ubaba umshumayeli esipha ukuthi siphake okwasezulwini. Sengathi uNkulunkulu nami ubengangabela kube khona kwasezulwini engizoba nakho. Ngingaphaki okwakulomhlaba. Ngibonge kakhulu ukumenywa emlandweni. Ukuthi nami bangibone ngiyingxenye yomuntu ofanele ukuba khona kulomkhosi ka14 wakaKhumalo. Ngani ngoba ngibonga kakhulu Mkhokheli Magubane. Uthando benalo. Ngoba ithema ifika incwadi yafika ngezansi sayiniwe Mkhokheli Magubane ikhona nenamba yakho. Ngani ngoba kuvume wena. Ubaba uthe inkosikazi wathi cha hayi ungammemi ungamthinti loyo ku right bezohlingiyeka umama. Kodwa ube nothando lokuthi nami cha ngehle lapha phezulu ethanda umusa ngizoba khona. Ingakho ke bangcwele ngeke ngathi angeke ngithi ngoba ithempeli liseduze bese ngishiya lapho ngimenywe khona. Ngoba njengoba ngimenywe la nosizi lwami futhi lizophela la ekhaya. Ilapho uNkulunkulu ingilozi ngilinde khona ukuthi lapho ngothi mangiguqa ngicela ukuthi uNkulunkulu ngicela ngikhumbule abese ngikhumbula uShembe ngoba ngimenywe la emlandweni. Bangcwele abahle isabatha namhlanje ngibonga uNkulunkulu ukuphila kuyisabatha. Ngicela uNkulunkulu angikhumbulele intombi engizalayo intombi yakwaNgcobo ngishiye ngivalele endlini bangcwele. Ngathi kodwa ngishiyodwa ngishiya nonyazi lwezulu. Ngani ngoba anginalo elinye ithemba angiyena uNkulunkulu angiyena udokotela bengeke ngihlale naye ngoba akuyena lo muntu okuthiwa ngibambeni ngenzenini phela nje mdala unesifo nje sinzima ningikhulekise uNkulunkulu nje uShembe amkhumbule ngiyisemlandweni uyamongoza. Kodwa ngithe namhlanje manje kube nalutho ngiyokucelela ku14 engilozini oyaziyo na uhambile u14 uyazi ukuthi kukhulunywa ngani. Wathi ngihambe nenkosi. Ngathatha leso sibusiso ngisethempelini namhlanje uthi Mkhokheli umthethwa ikhombo. Ngibonga kwakuba kuyona ikhombo ngoba ukuba bengelona isabatha besiyophuma sibe esekhaya silale sigingqike ngezisu size sixoxe nendaba engezona. Namhlanje umshumayeli usinikeza sezulwini sizokhuluma zona. Ngoba njengoba abaNazaretha asamaNazaretha okubonga ukuvuka uyiNazaretha ekseni. Ubonge futhi ukuthi umama uyagijima awuyena lo mama olalayo uma kuyisabatha ngoba njengoba sila ingane zethu zihamba kancane webangcwele mhlambe ezakho ziyagijima kungcono. Ingane zethu zithandazelwa yithina uma ke wahlala ekhaya wangathandaza akuthandaza umuntu awuzwa umuntu ethi asithandazeni. Uma ke wangaya esabatheni wena kusho ukuthi nangalola ngisabatha likho kunini badala. Ingane zethu zikhulekelwa yithina. Kodwa maNazaretha singamlahli uShembe sinoNkulunkulu sinodokotela useshila uMkhokheli sinomvikeli sinesihlangu bangcwele. Ngikhumbula bangcwele kuona lo nyaka ke ngavivinyeka kunyaka odlule ngizoshaya nje ngeimfishane ngishesha bangcwele kodwa ngibonga uNkulunkulu futhi nginifumbathisa ithemba no usafika kulobu mNazaretha ukuthi hayi ungaqhiqhiqa ngoShembe. Uma ezama ingane zamaNazaretha kulobu bungcwele basezulwini basebuhleni ithi mayisemgidini hayi asoyithenga imvunulo bangcwele iyabiza kodwa oyithenga. Ithi mayisemgidini insizwa yami endala ekuyena engazibulanga engazibonanga emhlabenithi nami ngiyakwazi ukuba nomuntu. Uthi mayibuya emgidini kaJuly wayigida isikotshi. Uthi mayibuya uthi ebusuku usayazibhonqa uyakhala ngesisu imvunulo usayithe vudlu lapha dining room aqoqiwe siyafika sonke. Ukhala ngesiso ebusuku bhongisa kwenkomo. Awukho kokunye ngabathembisa kona. Babo babili nomfowabo ekamereni lo nomncane okugcina okuthiwa unsendiso. Usegqoka umNazaretha uyamphephetha ngawo. Ngoba kukho kunye abakwaziyo. Mangifika yini kwenze njani? Athi hayi ngafa isisu sekusho usesho ngamazwi engikwazi ayithi hayibo ingane kwenze njani? Ngeke ngimthathe ngibuye naye ngize naye dining room. Ngithi mangifika naye hayi ngibona ingane ivela iphele. Kodwa ngoba nginodokotela abangcwele ngikhuluma ngensizwe ekhona namhlanje. Usekuyaba siyambamba siyamdedela sengiyabuza ngiyadry endlini. Ngithi Shembe ngangishiya kanjani ngimbona umntana methula.
ngithi kodwa abantu bazothini bazothi sibuye ezulwini kunjani ngoba phela ngithi ngisezulwini mangisebuhleni bazongihleka ngisho umndeni uzongihleka ngathi Shembe kwenze ngathatha leli bhande webangcwele leli lesefungo hey sinenqanawe sayinikwe ezulwini uShembe wasinika konke uthi mayikhuluma intabazo uthi ngudokotela uthi ngilapha ngamafutha namanzi ngathatha lamanzi ngamphuzisa wona ngathatha lamafutha kithi ngamnika wona ngathatha leli bhande lami ngambopha ngalo Shembe ngathi anginakho okunye angisaguqi ngiyamdraya ulele phansi uthi make kwavuka vuke aphinda awe phansi wathi uba ngimphuzise ngimkhothisela amafutha kithi sengithafa udunyezwe manje amanzi sesimphuzisa sesivukile sonke nobaba wabo ubaba wabo yazi umuntu obaba ukaqala ahambe kancane kuqala angasheshi njengawe mama ophuma ungqasha usheshe wazi nothi uzothathana waphuma engawuphethe umNazaretha wafika wabuka wathi Shembe kwenze njani wangazi ukuthi fanele athathe umNazaretha wawuthatha ngesikade waqoqa umNazaretha ngoba esebona sengithandaza ngimemeza nabakubo ukuthi bapha abakanzima ndina abakadlamini uma sekunje ngibe ngiphume ebuhleni kade ngihlela umhlanganweni ngihleli nabantwana bangcwele siqoka ingibo yensimbi sinjalo nje akungeni ngisho inhlavu la uma simkhonza uNkulunkulu akwenzeki lutho uma sengimphuzisile lamanzi sengibone egonyuluka sengithatha indishi ngiyayisondeza bangcwele ngoba sinodokotela wasezulwini uma ngiyisondeza indishi sekuyaphuma ngithi mina hawu yini lo idlile boyidlephi inyama yangaphakathi ngoba angikaze ngize nginiphakele yona akhuluma izwi sengifuna amazokugcina bangcwele kuphela ngoba ngimbone ejuluka ephefumula athi ngigcine ngokudla engikudle edokodweni elakho ma aphinde libuyele lo phiso zayo futhi kuphinde kubuye omunye bazibabo 6 labo phisi abese kufika ukuthi angifaka isandla phakathi mangithi ngifaka isandla bangcwele ngibuya nalabo phisi ngabuya no cotton wool ngasibuza ungene kanjani kodwa ngalolunyazi ngalonkulunkulu kwakuthi ngolenkosazana ngaleso sikhathi ngalonkulunkulu esimlandelayo wakhipha lo poison namhlanje insizwe inkulu yayinyomile incanyana ungayiboni ngisho ibala ukuthi ngangizala impofana ebusweni kanti iqoqoswe into engaphakathi ngithe sinodokotela amaNazaretha ngaphinde ngathi siqoka ingibo yensimbi uma ngiyazenzela ave kufanele kube uNkulunkulu oyongipha ngelinye ilanga ukuthi bamlandele uNkulunkulu ngendlela mhlambe engiyongenelisa nami sebekholwa ngoJanuary noJuly mawuke nje wambuka kabe ethempelini mhlambe wabuka mina kabi ngoba phela sabagcotshwa nobaba wabo ubuke kabe abazali bangengiseza la hawu niyakholwa nibhekana kabi kanje angiphathi makhonto abayizwile ukholwa ke lokho enikwenza ngimnandi ngihlele ekhaya kodwa makuthiwa kuyavuka kuyathandazwa uzwa mayi khona uthandazayo ngo12 angivukanga mina kodwa khona ohlabelelayo bathandaza bona bakholwa leyo ndlela enjalo ngiye ngithi uNkulunkulu azabakhumbule kodwa ngimbonga uShembe yabakhumbula amaNazaretha ngani ngoba ngale mthandazo engiyaye ngiyithandaze ngithi inkosi bakhumbule kuthi mayephuma kuyisabatha akayile esabatheni usethi ake ngihambe ngiye ePinetown bangcwele ngilisaba ngendlela eyisimanga nayi le superbet ekhona emhlabeni anganoma ungena ngalapha mawuya khona bayazihlamba abanye nokuzwa ngendaba futhi sizwa ngendaba hlamba usethi me lapho ngase superbet useyaphuma ubekade ngaphakathi ngazi ukuthi ke kwenziweni useyaphuma khona uthi mayiphuma eSuperbet seyiyaqhamuka insizwa uthi yafike yasibeka la isibhamu wezwa kubanda yaqeda yadubula wayeseshayika phansi uthi maye wazase zibaleka zonke insizwa kwakhona nezasedazunukho ababehambasana nababafana base bebaleka bemshiya bethi xebu lwaselisala unyasi bangcwele wayifanele amphinde bangcwele ngoba wemshaya endaweni embi wayazi ukuthi njengoba emshayela la kuzunguzungu inhlavu mayizophuma ngala kuqedile wasehamba umntana omuntu wayihambela lwasala unyazi lwamvikela asuka laba bantu bokufika esesithi awusibathandi bangcwele basuka beza kuyena bafika bambiza ngomakepisi kusho ukuthi bese kwindawo yakhaziwa kuyona bathi befika babefika iphezaba ibhamu bathi akusasondeli lutho bathunywa unyazi manje bathi akusasondeli lutho eduze kwakhe yafonela iambulance yangafika kwaqhamuka umfana efunda naye kaSanti uthi mayifika lo mfana ethunywa uNkulunkulu uyazihambela nje indlela yakhe
uthi meqhamuka uthi lo mfana kufika ukuthi haya ke ngobheka ukuthi ubalo leli phansi uthi mangithi ngiyafika uthi obusani hawu ulele phansi kwenze njani bamdubulile igazi eligcwele phansi bafonelwa abafowabo uyazama lo la umfana uzama ukuthatha imoto ukuthi abaphuthume baphuthume kuyena kusuka okeThekwini uyaphuthuma baphuthuma kuyena bonke bathi uthi mayifika lo mfana esebonile ukuthi uyena wakhipha isibhamu maqede wayesembutha wathi ngibambiseni ambambisa labafana bokuhamba bamfaka emotweni yalomfana wamphuthumisa eRoma abangcwele ngoba sinoNkulunkulu wavika uShembe inhlavu yangena labangcwele kwathi mangitshena ngangisentabeni zasekhaya eBhulwa yathi mangishiwo kuthiwa inhlavu ingene la yazophuma ngala ngathi hayi sengiyafihlelwa ngiphuthuma ekhaya ngangihamba kungathi itekisi ngabe lami ngedwa ngathi mangifika ekhaya ngabeka isikhwama ngathi kuthiwani ayi bathi hayi kuthiwe ukukhuluma ingane encane le umncane wami wathi ayangazi ma wavele wakhala ngangene eTexini ngayikhombe eArkekhani uma embutha lo mfana ombuthayo umbutha kunemoto emlandela ngemuva ulinda ukuthi lo mfana uzidela ukuthi mangifa ngife kanye naye kodwa ngathi kusho ukuthi bese kukhona uShembe wathi ingadutshulwa le moto bathi mase sebefike esibhedlela eRoma iRoma seyimdlulisa imse eArkekhani baphinde balandelwa imoto ngemuva wazwayo ngena esibhedlela seziyalandelana sekulandela neyako sekhaya imoto sebelokhu bebatshela lo ke ambulance inunsindiso uselokho uthi kunemoto lokhu isilandele isiphume eRoma sengiyasaba manje wathi nomunye sila emva kwenu nathi siyayibona le moto so ibona la iyophela khona mayigijima siyagijima mayihamba kancane sihambe kancane mayihamba kakhulu iambulance nayo uyagijima futhi ukuyifica yathi la yongena khona eArkekhani esibhedlela yangena amaqeda uyona wayeseyifika seyidlula sebebonile thungenephi kodwa sinonyazi maNazaretha bathi odokotela ngaphakathi bathi asivumele umuntu ozongena la abantu abayongena bakubo kuphela futhi kuyongena abantu ababili unina noyise nomfabo yedwa kwangangeni ngisho bangani ukuyombheka kodwa unyazi lwanqaba webangcwele ngithe sigqoke ingubo yensimbi lwanqaba unyazi waphuma umntanami ephila wahlala inyanga eyodwa ehlele ekhaya laliphola inxiba ngathi angazi wathi umlungu mayifika kuyena wathi ayangazi wathi lo nkulunkulu omkhonzayo wathi ngiyamsaba wathi umladelo kokuphela kodwa engiyawusahamba kancane namhlanje ayibonga Nkosi kodwa ngiyamcelela uNkulunkulu ukuthi uShembe abaphilise abantwana ba uthi ma uNkulunkulu engikhombisa ukuthi hayi umthandazo wami uyafika ezulwini ngiyaphuthuma abangcwele ngiyahaphuna nje kodwa ngibabaza ubukhulu bukaShembe ebenza emzini kanzimande la ngikhona uthi uShembe ngikhombisa uNkulunkulu bakhe nginomntwana olapha kaPhephu edrobheni osebenza khona unsindiso lwengikhuluma ngaye esamcela entabeni zaseLinda uthi makutholakala uthi ubaba wakhe ayisitholi insindiso ngoba sayifice kuphakameni sengasabathola abantwana umhamba womcela khona sayithola lensizwa seziyangena igebengu phela usemalini la engakhona seziyangena lapha yana zibukhomba ngeibhamu zisibeka kanjena na antifoto likaShembe ngithe sigqoke ingubo yensimbi lila ephaketheni eshethini bamkhombe maqede bathi letha imali wayetsheliwe ukuthi makufika igebengu ungaboyidela impilo yakho wayikhipha yonke imali yomlungu zamshiya zahamba bafika sebembiza bethi insindiso ngoba kubhaliwe phela la isiqhebhezana ukuthi ubani lona kodwa wasinda ngale uNkulunkulu esinayo uthi makuzoshaya uJulayi yeyibangcwele nginoNkulunkulu ungalala ekhaya mawumama uzilalele ngoba wena wazi ukuthi unani mina ngila ngoba ngiyazi ukuthi nginani ngikakhuma lo ngoba ngiyazi ukuthi nginani sila ethempelini ngoba siyazi ukuthi sinani kodwa khona oyathi ngoyamhla ngimenywe kakhumalo abanga ngoba ngimenywe kakhumalo namhlanje ngizoya ku14 nasethempelini ngizoya namhlanje mhlambe futhi ukuphume kakhumalo wawulala ngoba vele yena akanalutho akazi thunani uNkulunkulu engikhombisa lobo bukhulu balensimbi engigqokile yokuvika yonke into ngikhombisa makuzongena umhlangano kaJulayi lo Julayi esisuka kuona ngizokhuluma ngekanzimande nje uNkulunkulu emkhulu ngikufumbathisa ithemba kodwa lokuthi nawe azi ukuthi sikuNkulunkulu azi ukuthi nawe uyosinda ngalo uNkulunkulu ungabambi ngesandla esodwa bamba ngazo zombili eNazaretha ungathi mawubona ugugelwa yihiya babona bethenga amahiya amasha
bese uthi angisasonti. Khona labo bantu abasho kanjalo, hamba unjalo ngoba wena uye kuNkulunkulu, awuyangoshintsha amahiya, awuyangoshintsha iMnazaretha. Athi uShembe bengasikhumbula futhi singahlekani. Omunye mexakekile ungasho ukuthi awusagqoke lokhu namhlanje. Mthandazise naye ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu angathi angamsiza, kodwa futhi abambisise lokho akuzele ngoba asizanga la ukuzoswenka. Uthi uNkulunkulu ekhombisa mina khona indawo ekuthiwa iPomoroy ngala, bayikhomba ngala ngakomashu kanjalo, angiyazi ke mina. Yahamba insizwa yami lapho ngaleli sabatha ingane ezilahlayo, kodwa bese kuba yithi thina abazali esibasesabatheni bese ubacelela njengoba bacelela namhlanje ukuthi uNkulunkulu azabakhumbula. Namhlanje ke bathe banqabula baye entabeni, angazi noma ezasesikhothi noma ikephi, bawongcwabisa inkosana bayayazi nabala ekhaya, unkosana omdletshe uhanjelwe ubaba wakhe, bathi baya kulowo mfihlo namhlanje. Kungcono ke khona abakuhambayo okunoNkulunkulu phakathi. Kodwa isikhathi esiningi basabathe ebuhleni, nocabangeke ukuyosabatha uye ebuhleni. Usekhulumile Mkhokheli eduze kwami ekhuluma ngendaba sebuhleni, kodwa hayi kulikhona ukushumayela endlini bangcwele. Kubusisekile wena okwazi ukushumayela endlini. Ngicina ngisagcina ngenkosazane kuphela, hayi angisafiki inyeleli lapha yana, sekunzima kuyaqeda nje. Kodwa abamiyekile uShembe, kodwa nje kunzima ngeke ubatshene. Kodwa futhi la besebenza khona bazi ukuthi ba maNazaretha bakhuluma ngoShembe kuphela. Umuntu azazofika athi ngizwe ngomfana wala ekhaya ukuthi usizo ngulithola la endlini, uxake ukuthi hawu kanti usekhona kaShembe. But asimaki phela thini register njengani kuthi uyazonke insuku angathi simaki register sebenzele ukuthi bayeke ke ngalolanga. Uthi uNkulunkulu emveza obukhulu bangcwele ngoba ngiyaphuthuma sibaningi ngizoshaya nje ihloko kodwa ngibabaza ubukhulu bale ngibe ngigqokile ukuthi insimbi yasezulwini ivika yonke into. Uhamba ngale moto endala umfana wami iPholo, usekule ndawo yasePomoroy 08 useyabuya ubuyela la ihlala khona, uhlala la ePine Town. Uthi mayesephuma lapho sekuba nentombazane ecela ukugibela, bese le ntombazane uyayazi busuka nayo la kubangani bakhe uzoyishiya ndawana thize. Athi mayeqeda ukwehlisa le ntombazane ephenduka ethi uyajika bese sebemvimba. Qhamuka imoto ifika imime phambi kwakhe imvimbi. Ngikhuluma ngoShembe bangcwele, angikhulumi ngale ngendaba yokuthi wavinjwa kanjani, kodwa ngikhuluma ngobukhulu bonyazi. Uthi mayimvimba le moto, uthi basebe betha ngehle emotweni, bathi angilethe ukhiye ngilethe ifoni, bathi angiphakamise izandla. Uthi ngakwenza konke okushiwoyo ngoba ayisibhamu sibekwe la. Uthi hayi ngabona ukuthi hayi uthi ngathi sengisho ngathi thathani konke kodwa bese nishiya mina. Uthi base bengena emotweni kwathiwa sikushiyeleni wena ngena la ibhuthini. Ngikhuluma ngensizwe esezakhuluphala zaNkulu kodwa ifinqa nebhuthini. Kodwa ngoba yayihleli nonyazi ngaphakathi yafinqa na unyazi lwanqaba nayo. Wangena la ngaphakathi uthi bayikhahlaza ngisho emabhwampini imoto abanamsebenzi, uthi bayidayisa ngiphakathi, uthi shiphe ngendlela eyisimanga idayisa u25,000. Afonela umuntu athi umuntu hayi beningashongo leyo mali ehlisani u5000 okungcono, bathi awuyakanga wena. Uthi yahamba nami baze bayofika sebefuthathene nephini yembe semalini, uthi bahamba bayofika nami ebank, uthi bafika batoboza baqeda bayikhipha imali. Kwasiza kona ukuthi limit ke alikho likhulu lithi 2000, wahamba 2000. Kodwa khona lo nkulunkulu engilingimshilo uyavika uShembe, ulokho ethe uShembe mina nguNkulunkulu kuze ukuthi bazokwenza konke kwasemhlabeni bakuphuce kona, kodwa umphefumulo ngizowushiya. Uthi mayisuka lapho kanti imoto lokho ireporta ukuthi sengisenkingini, sebelokhu beyifuna bayafona laba betrack bafonela yona bese kuphendula leli ndiye lingaphakathi kukhona ngisho indiya nekhalati la hijack kwakhona. Balokhu bephendula bethi hayi lowo uyasikweleta lowo sihambe naye nemoto sikhulekile nje akanankinga. Kanti intombazane le iphinde emuva la iphume khona ngejubane yafika athi usabelo sebemhijackile lapha yana uvinjwa abafana
phuthumani kwafonela umkakhe makufonela umkakhe aphuthuma fonela betrack bathi bayazama bayifuna imoto bayilandele asuka leli bhunu azi balibiza nje ngazi uPetros noMpetros into enjalo lasuka leli bhunu laphuthuma ngokusheshsha khuluma ngoShembe maNazaretha esengene yena lathi malifika leli bhunu selitholile imoto ukuthi imaphi baqala ngenhlavu uqala badubula azazi ahlakazeke izigebengu kwasala lo ogobe ngaphakathi emotweni namhlanje ubhadle ejele ngoba kwakukhona uNkulunkulu namhlanje imoto yabuya noma beyihluphulile lokho abakuhluphula oredo base babehluphulile konke okuningi sebekuhluphulile kuyona seyilungisiwe kodwa ngoNkulunkulu futhi yabuya nomphefumulo wasinda bathi mase sebebanjiwe lona usethi ngizokutshena ngizobasho bonke emfowethu mina ukuthi oba wabasho bonke kodwa futhi sasengathi mntana mbeka uNkulunkulu ngoba usindiswa uShembe ngisekuthini bangcwele siqoke ingubo yensimbi lethi leli bhunu malifika lethi uyazobe nenhlanhla ukuthi le moto sifike ngesikhathi imile ngoba masiyifica ihamba siqala ukuyidubula ngemuva la uphume khona uthi ngaphumisa kwechwane lenyoni ma uthi mangabe sengiphuma uthi ngiyasho ngithi ngicela ningivulela uthi bathawu kunomuntu ngemuva kwathiwa umnikazi wayo mina imoto yami basebekuthathile konke okuningi nefoni bayithathile konke akusekho uthi ngasangana aqala ukuthi bathole kanjani ukuthi mina ngila ukuthi sengivelelwe inkinga nje uthi ngangazi ngaqala ngasaba kwabona uthi sebeyasho bathi khuluma nangu umkakho uyakhuluma uyafona bayeza nabo baphuthuma ngemoto ngoba athi lamabhunu sewefikile namaphoyisa uthi ngithe ngibona babefika bonke abantu ukuthi ngangazi ukuthi kwenzenjani ngithi uNkulunkulu mntanami ilo uNkulunkulu lona okade uye kuyena eKhenani wahamba waze wayofika eKhenani waqeda lapho wahlala emhlanganweni wasenzela okuhle nathi sihlele sisemhlanganweni ilo uNkulunkulu oyawaya wayonikela oyuyocela kuyena uthi noma abasagide emgidini bayavilapha kodwa umgidi bayahamba bayekona bawushaya izandla ngoba siqoke ingubo yensimbi maNazaretha ilawo mazwe bengithi ngibabaza ukukhulu kaShembe ukuthi le ngubo yensimbi asiqoke ngokuphelele silalela abagcotshwa angathi mayikhuluma umgcotshwa ubaba umshumayeli ngisuke naye le ntabeni zakithi engakabi ngaka kuseyinsizwa impela hayi manje nayi cha sekuba impela useqinile ungasho ukuthi hawu usengaka iphela semdala akukho ubudala la awukhuluma umthetho wala ekhaya fanele silalela imithetho futhi ungancenga ukuthenjwa uyazi bathini mina ethempeleni bathi ayave sekhuluma ke manje sekhulile Mkhokheli bathi nje akasena ngisho imfihloko usevela kuqonde nje athi ayikho into ngayikhuluma naye manje sothi efika nje lo muntu athi wena uthe wena kanti uthi wena angihletshela nje mina ungazohleba kumina khuluma iqiniso lodwa into ozokwazi kuyimela ngoba ngisemthethweni kaNkulunkulu futhi siphuze lapha la kusho khona uMkhokheli umthetho siphume esiphiweni thina bengisuka lapha kanzima ndiphezulu ngibe lethe unsindiso emhlanje ngigaxa isikhwama phethe ingibuye kulala u14 ulapha kanti engezetini nezibomvu namhlanje abantu ithempeli la ezantsi umuntu ulele endlini ithempeli lapha phezulu kuseduze ngisho emthombeni okuphila sasabatha ngisho nasemthombeni omphila nga14 akhona kukude namhlanje kumuntu akasakwazi bengumabhalani kaMkhokheli umtshali mina emthombeni okuphila ngisabatha nje ngi14 akamnandi ngekho inkinga bathathwa lapha abantu abangenamandla sekukhona nemoto so kwazi ukugibela ingqoshi kuthatha ikubeke akubavila umuntu ezogibela abika ukugulo ongakazuza ukubona akekho ukugula njengamla njengasila ethempelini ufakazi wami ubaba umkhize lapha ngaphesheya kobaba owazi umlenzi wami ukuthi wawunjani ukuthi uba njani mawungiphethe kodwa ngikuqayile namhlanje ngigidile futhi ku14 mina ngisazogida ntambama ngoba ngiyayazi into engizoyenza ngiyayazi into engizoyicela uNkulunkulu njengoba ngikutshela ngithi lapha la ngiphume khona uShembe khona ufika vike fika ingqondo usivula amaphiko asezulwini inqabe ngabe mina amabhokisi maningi mangikubalela njengangibala kanje kodwa lutho ngalolu nyazi lwezulu cela uNkulunkulu angivumele ngime la Nkosi busise nikuzwile.